إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله، بعثه الله بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على المحجة ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن من أعظم ما بعث الله به الأنبياء هو خلق الأمانة. من أعظم ما بعث الله الأنبياء خلق الأمانة، وأشاد بها القرآن الكريم، وبين أن بها إصلاح الفرد والمجتمع. خلق الأمانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يدعى بالصادق الأمين. قال الله عز وجل: أدوا الأمانة إلى أهلها. الأمانة خلق عظيم، من أجلها بعث الله الأنبياء، ومن أجلها أرسل الله الرسل. فالأمانة ليست شيئا هينا، وإنما هي من أعظم ما بعث الله به الرسل، وبها يعرف الدين، وبها تتكامل الأركان، وبها تتزين الإسلام. فالأمانة شيء عظيم.
فالأمانة يأمر الله تبارك وتعالى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول الله عز وجل في الأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فالأمانة لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا عهد له. فالأمانة ركن عظيم وشرط من شروط الإيمان والإسلام والتدين للإنسان. فالأمانة ليست مقصورة على حفظ الأموال فقط، وإنما الأمانات أمانة الدين، حفظ الواجبات كحفظ الإنسان على أركان الصلاة والصدقة والزكاة والصوم وأركان الإسلام بأكمله. فالأمانة هي أمانة الكلمة، فكلمتك هي أمانة، فلا تكذب ولا تشهد زورا. فالأمانة أمانة الأسرار، فلا تفشي سر من ائتمنك على سره. فالأمانة أمانة المالية، فلا تأكل أموال الناس بالباطل. فالأمانة أمانة العلمية، فلا تنقل ما ليس لك به علم. فالأمانة أمانة المسؤولية، أمانة الوظيفة، أمانة التي ائتمنك عليها الإنسان. فالأمانة أمانة العمل، كأن ائتمنك عليها الشعب فأنت تخون شعبك. فالأمانة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. أمانة الأولاد، أمانة الأسرة، أمانة المجتمع، أمانة الأسرار، أمانة الإسلام، أمانة الإيمان، أمانة المال، أمانة العافية، أمانة الصحة، أمانة الأخلاق، أمانة القرآن، أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ضياع الأمانة من علامات فساد الزمان. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالأمانة تضيع، فالأمانة تحتفظ. فحفظ الإنسان على الأمانة حفظ على الدين، فحفظ الإنسان على الأمانة حفظ على الأخلاق، فحفظ الإنسان على الأسرار حفظ على حفظ المجتمع، فحفظ الإنسان على القرآن حفظ على الأمان، فحفظ الإنسان على الصحة والأسرة حفظ على تضامن البشر، فحفظ الإنسان على الوظيفة حفظ على حفظ المجتمع. فالأمانة شيء عظيم، فالأمانة من أجلها أقيمت السماوات والأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه
إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فإن حفظ الأمانة من حفظ الدين. የዛሬ ኹጥባችን ስለ አማና እና አማናው ትልቅና ከባድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢዮችንና መልእክተኞችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነቢያችንን ጭምር ለዚሁ አኽላቅና ለዚሁ አማና ብሎ ወደ ሰው ልጅ የላካቸው መሆኑን የሚገልጽ አጭር ኹጥባ ነበር። አማና ሲባል አማን ማለት ነው። አማና ሲባል ሰፊ መልእክት ያለውና ሰፊ ሪሳላ ይዞ የመጣ ቃል ነው። لذلك من شروط كون الأنبياء من المرسلين أن يكونوا أمناء. عند نبي وعند ملكتنيا نبي لمهننا ملكتنيا لمهن أمين مهن شرط نبره. أمين مالت በጣም ታማኝ ማለት ነው። ለዲኑ ታማኝ የሆነ፣ ለቁርአን ታማኝ የሆነ፣ ለሐዲስ ታማኝ የሆነ፣ ለአላህና ለመልእክተኛው ታማኝ የሆነ፣ ለመሬትና ለሰማይ ታማኝ የሆነ፣ ለእንስሳና ለሰው ልጅ ታማኝ የሆነ አሚን ይባላል። አማን ከዛ ነው ሰላም የሚመጣ። አማን ማለት ሰላም ማለት ነው። አንድ ሰው አማናውን ሲጠብቅ ዲኑ በዛ ነው የሚታወቀው። ይሄ ሰውዬ ዲን አለው ዲን የለውም ለማለት አሚን ነው አሚን አይደለም፣ ታማኝ ነው ታማኝ አይደለም ነው የሚታየው። መጀመሪያ ያቲ ዐለ ናስ ፊ አኺር ዘማን፣ የመጨረሻ ዘመናት ላይ ሰው ልጅ ላይ ይመጣል አንድ አሚን ጠፍቶ ኢነ ፊ በኒ ፉላና ረጁላን አሚን፣ እዛ ሰፈር እኮ አንድ በጣም ታማኝ ሰውዬ ነበረ እስኪባል ድረስ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አማና ሚባል ቁርአን ለኛ አማና ነው። አማናው ላይ ታማኝ መሆናችን በቁርአን ስንሰራና ቁርአንን ስንተገብር ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ አማና ናቸው። እሳቸው ያመጡትን ዲንና ሐዲስ ለሱ ታማኝ ስንሆንና ስንተገብር ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሚን ሆነን ታማኝ ሆነናል። ለዲን አልእስላም አሚን ስንሆን ታማኝ እንባላለን። አሚን ሲባል ሰው በብዙ ነገር አሚን መሆን ይጠበቅበታል። ሰው ገንዘብ የሰው ገንዘብ ብቻ መጠበቅ ሊመስለው ይችላል። አማና ምስጢር አማና ነው። ገንዘብ አማና ነው። ስራ ላይ ምድብ አማና ነው። አላፍትነት አማና ነው። ልጆች አማና ነው። ቤተሰብ አማና ነው። መንገድ አማና ነው። ቤት አማና ነው። አፍያ አማና ነው። ከሰው ጋር መግባባት አማና ነው። ጥሩ አኽላቅ አማና ነው። እድሜው አማና ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ጸጋ ሲዋልልን ይሄ ነገር ለኛ አማና ነው። አማናው ከባድ ነው አላህ ዘንድ። ለዛ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድል አማነተ ኢላ መን ኢእተመነክ፣ አላህ አምኖ አንድ አማና ሲሰጥህ አማናውን በደንብ ጠብቅለት ያሉት። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ላ ተኹኑ ላህ ወረሱለ ወተኹኑ አማናቲኩም፣ እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች ላ ተኹኑ ላህ ወረሱል፣ አላህን አትኸይኑ፣ አላህን አትካዱ። ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
አማናችሁ ይበላሻልና። አማና ይበላሻል፣ አማና ይበላል። አማናውን የበላ ሰው ዛሊም ይባላል። ዛሊም ደግሞ ዙልም ነው። ዙልሙ ደግሞ የውመል ቂያማ ዙልማት ነው፣ ጨለማ ነው። አድል አማነተ ኢላ መን ኢተመነክ፣ የአመነህ ሰው አማናውን አደርስለት፣ አማናውን ጠብቅለት። አላህ አምኖ ልጆች ስለሰጠህ አማናውን ጠብቅለት፣ በትክክል አሳድግ። አላህ አምኖ ሀብት ሰጠህ፣ ሀብቱን በደንብ ጠብቅ። በሐላል መንገድ እንጂ አታበላሽ፣ በሐላል መንገድ እንጂ አታውጣ። አማናውን የአላህ አማና ጠብቅ። አላህ አምኖ አፊያን ሰጠህ፣ አፊያህን በጥሩ መንገድ እንጂ አትጠቀም። አላህ አምኖ ቁዋህን ሰጠህ፣ ቁዋህን በሐላል እንጂ አትጠቀም። አላህ አምኖ ምላስ ሰጠህ፣ ምላስህን ትክክለኛና እውነተኛ ያልሆነ ነገር አትናገርበት። አላህ አምኖ ጆሮህን ሰጠህ፣ ጆሮህን ትክክለኛና ሐቅ ያልሆነ ነገር አትስማበት። አላህ አምኖ ዓይንን ሰጠህ፣ ትክክለኛ ነገር እንጂ ሐራም የሆነ ነገር አትይበት። አላህ አምኖ ሰው ፊት ለፊት አማና ሰጠህ፣ አማናህን በትክክል ጠብቅ። አላህ አምኖ አስተማሪ ያደረገህ፣ በትክክል አስተማርና በትክክል ተርቢያ አድርግ። አላህ አምኖ የሰው መሪ ያደረገህ፣ ትክክለኛ መሪ ሆነ አላህ ያዘዘህን መሪነትህን በትክክል ተወጣ። የምለውን አማና ሲባል ወደ ቤት ይዘን የምንገባ አማና አለ፣ ስንወጣ ይዘን የምንወጣ አማና አለ፣ ሰው ጋር ስንገናኝ ይዘን የምንገናኝ አማና አለ። ኪሳችን አማና ነው፣ ጆሮአችን አማና ነው፣ ዓይናችን አማና ነው፣ አፋችን አማና ነው፣ ሆዳችን አማና ነው፣ ልጆቻችን አማና ናቸው፣ ጎረቤታችን ለኛ አማና ናቸው። የሰው ሐቅ መጠበቅ አማና መጠበቅ ነው። ስንሸጥ ስንገዛ በትክክልና ሸሪዓውን በፈቀደ ሸሪዓው ባዘዘን ሽጠን ስንገዛ አማና ነው። አንድ ሰው አላህ አማናውን ሰጥቶ አማናውን በትክክል መጠበቅ ካልቻለ ኻኢን ይባላል። ወተኹኑ አማናቲኩም፣ አማናችሁ ላይ ኺያና እንዳታርጉ ያለ አላህ። አማናው ሲባል አገር ለኛ አማና ነው። አማና ሲባል አባትና እናት ለኛ አማና ናቸው። ፀሐይ ወጥቶ እስኪገባ ድረስ ለኛ ቀኑ አማና ነው። አማና ሲባል ሌሊት ለኛ አማና ነው። አማና ሲባል ራሳችን ወደ ትክክለኛ መንገድ መምራት፣ ራሳችን ላይ አማና መጠበቅ ግድ ይሆንብናል። አማና ሲባል ብዙ ነገራትን ይይዛል። አማና ሲባል አንድ ሰው መንግስት ሰራተኛ ሲሆን ብዙ አማና አለበት፣ ኃላፊነት አለበት። ወንበሩ አማና ነው፣ እስክሪብቶው አማና ነው፣ ቃሉ የሚናገረው አማና ነው። በዛ ቦታ ለአማና ነው ያስቀመጠን። ሰዓቱን መጠበቅ ለኛ አማና ነው፣ አማናውን መጠበቅ ነው። ጊዜ በጊዜ ገብተን በጊዜ መውጣት ለኛ አማና ነው። አላህ ገንዘብ ሲሰጠን ገንዘባችን ለኛ አማና ነው። ለን ተዙላ ቀደመ ዐብድን የውመል ቂያማ ሐታ ቱስአለ ዐን አርበዕ። እድሜያችን ለኛ አማና እንደሆነ ነቢያችን ገልጾልናል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ሰው የውመል ቂያማ አላህ ዘንድ ቆሞ እድሜህን በምን ጨረስክ፣ ምን ላይ ነው እድሜህን የጨረስክ ተብሎ እስኪጠየቅ ድረስ ከቆመ ቦታ አይንቀሳቀስም። አላህ ዘንድ ቆሞ አንድ ሰው ከገንዘቡ ሳይጠየቅ ከቆመበት ቦታ አይንቀሳቀስም። ከየት ነው ይህን ገንዘብ ያመጣ? አማና ነው። የት ነው ያወጣህ? ምን ላይ ነው ገንዘብህን ሰርፍ ያደረግከው ወጪ ያደረግከው ተብሎ እስኪጠየቅ ድረስ ከዛ አይንቀሳቀስም። ሸባብ ወጣትነትህን በምንድን ነው የጨረስከው ተብሎ እስኪጠየቅ ድረስ ከዛ ቦታ አይንቀሳቀስም። ለምን? እድሜው ለኛ አማና ነው። ገንዘብ ለኛ አማና ነው። ዓፊያ ለኛ አማና ነው። ዓፊያ አላህ በአንድ ሴኮንድ ወይ በማይክሮ ሴኮንድ ውስጥ ዓፊያችን መውሰድ የሚችለው አላህ ዓፊያችን ምን ላይ ነው፣ ዓፊያህን በምንድን ነው የጨረስከው ብሎ
እስኪጠይቅ ድረስ አላህ ከዛ የውመል ቂያማ ከቆመበት ሰው አይንቀሳቀስም ያለ። ስለዚህ አማና ሲባል ቃሉ አጭር ይመስላል እንጂ የሰው ልጅ ህይወት ሙሉ በሙሉ የያዘው ቃል እና መጠበቅ ደረጃችን ከፍ የሚያደርግና አለመጠበቅ ደግሞ ከአላህ በጣም የሚያርቀን ጉዳይ መሆኑ በሸሪዓ በስንትና ስንት ቦታ አላህ የተናገረ ቃል ናት። ስለዛ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢና ዐረድና አልአማነተ አማናውን እኛ መጀመሪያ ስናመጣ ዐለ ሰማዋት ለሰማዋት ነው የሰጠነው። ፈአበይና አን የሕሚልነሃ ሰማዋትም እምቢ አለች፣ መሬት እምቢ አለ፣ ተራራው እምቢ አለ። የአላህ ፍጡራን ሙሉ በሙሉ አማና መሸከም አንችልም ብሎ እምቢ ሲሉ የሰው ልጅ ደግሞ እንደዚሁ ተቀብሎ አማናውን መሸከም አልቻለም ብሎ አላህ ሲገልጽ በቁርአኑ። ስለዚህ አማና ሲባል ከባድ ነገር ነውና አማና ሲባል ሁሉም ነገር አቅፎ የያዘ አማና ሲባል ሐያታችን ሙሉ ኑራችን ይዘን የምንሄድበት አማና ነውና አላህ አማናውን የሚጠብቅ አላህ ያደርገን። አማናውን ጠብቆ የውመል ቂያማ ፊ ሚዛን ሐሰናት የሱ ሚዛን ውስጥ ሆኖለት አላህ ዘንድ ራሳችን ከፍ አድርገን አማናችን ጠብቀናል ብለን ጀነት የምንገባ አላህ ያደርገን። ኢነላሃ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.